evo, meni je pomoglo to što sam počela trenirati. Ja sam bila, evo baš ću ovo to ispričati, možda je zanimljivo, možda nije, ne znam. Bila sam jako sramežljivo dijete, odnosno jako nesigurno u školi pogotovo. Znači ja sam ti ona učenica koja je znala odgovor, ali nije htjela dignuti ruku, jer ne želim da me neko gleda. Da ne budeš u centru pažnje. Tako je. Onaj dan kad je bilo izlaganje za nekakve, ne znam šta, ono, plakate neke smo imali, pa imaš izlaganje neko ili odgovaraš ili bilo šta je što sam morala pričat. Da. Ja sam taj dan bolesna, mene nema ili ću nekako izmuljat nešto. Pa čak i kad sam bila na faksu, kad su bili seminari koji su nosili tad, ne znam, 14% ocjene ili koliko god je bilo, ne sjećam se, ja rekao, radije ne. Tih 14% mi ne treba. Idem ja bez tih 14. Znači, toliko sam bila u kurcu. Znači, da kasnim na predavanje i meni je sad neugodno ući unutra jer sad moram pokucati, moram se ispričati profesoru i sad će me svi gledat. I bila je situacija da sam ja se okrenula i išla doma. I razumiješ, znači to su nekakvi jebeni problemi koji u tom trenutku se zapitaš kako ću ja u životu radit? Kako ću ja... biti u kontaktu ja s sam ljudima. Gotovo, mene nema. Introvert, teški, da. Teški. Baš sam se zabrinula kako ću ja u životu išta radit, kako ću imat posao, kako ću funkcionirati u ovom svijetu, kako ću normalne svakodnevne stvari obavljati, da idem na poštu, da idem u banku. Ja sam bila baš loša po tim stvarima. Izvukla sam samu sebe iz toga. Znači, meni niko nije pomogao, meni niko nije došao i rekao, Erika, neki problem s ovom postoji. Niko to nije primijetio, niko nije znao. Ja sam bila najnormalnija osoba. Ali eto, ono što je meni pomoglo je to da sam počela vježbati. I tu sam gradila svoje samopouzdanje. Jer su ti svi moji problemi bili samo moja nesigurnost u samu sebe. Znači, ja sam za sebe mislila da sam najgora na svijetu. I zato nisam htjela da me gledaju, nisam htjela biti u centru pažnje, nisam htjela ništa od toga. I kako sam gradila svoje samopouzdanje sa vježbanjem, tako su sve te stvari počela rješavati. Od toga da sam ja na YouTubeu i pričam sve i držim live treninge i tu sam na podcastu i pričam s tobom. Da, Instagram, To su sve stvari koje su se desile u zadnjih 5-6 godina. Znači, to nije neki period od 20 godina. Da, to je vrlo kratko. Znači, šta je 5 godina danas? Ništa, malo. Tako da, kogod ima bilo kakve nekakve nesigurnosti u sebi, sve se to može riješiti. Da. Evo. Ali, ne nužno sportom, mi sad pričamo o sportu, ali moraš naći način gdje se osjećaš ugodno, da radiš nešto dobro za sebe. Tako je. I da iskočiš iz te kože. Tako je. Da, ali većinom nesigurnosti su uvijek povezane sa fizičkim izgledom kod žena, bar nekako, mi žene uvijek, nekako to je početak svega. Tu smo prvo nesigurni, onda krene sve ovo ostalo. I koliko god površno zvučalo, ali kad počneš rješavati taj izgled i počneš se bolje osjećati, jer kao ljepše izgledaš, ima veze. Automatski je izunutra ta velika promjena. Iako, reci. Da, ima veze jer ti kad vježbaš, čak i da nemaš još promjene, prvih mjesec, 2, ne znam, ako imaš malo više za riješiti ne kila ili figuru dovesti u red, ti se svejedno osjećaš bolje. Ti već vidiš na sebi promjenu koju možda još i nemaš. Tako je, i osjećaš se snažnije. Ono što je meni recimo puno pomoglo, ja kad sam došla na prvi trening, ja nisam mogla 3 skleka. Oko mene su sve žene radile, ja gledam, čovječ, ja sam bila najslabija. I kako je vrijeme odmicalo i dala sam uvijek 100% sebe i vidjela napredak, ja sam se osjećala tako snažno. I po prvi put sam se osjetila, dobra sam u tome, pogledaj kako sam napredovala. I to ti daje nekakav boost za samopouzdanje. Osjećaš se, sad mogu ovo vidjeti, ovo snažna sam. I to nekako se sve percepira i na psihološko stanje i emotivno, onda si odmah snažnija za sve ostalo u životu. To tako nekako ide, to bar moje mišljenje. Žena prema ženi, čak i frendica prema frendici. Ne, u odrasloj dobi manje, ali recimo baš u najbitnijoj dobi. Jako puno frendica izgubiš zato što su ljubomorne jedna na drugu. Znaš, nisu si žene podrška. Da. Ima toga i u odrasloj dobi. Žene su sklonije jedna protiv druge govoriti, a muškarci ne.